warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Maka memohonlah kepadanya sesuai dengan nama Asmaul Husna. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Sesungguhnya di balik nama Asmaul Husna terdapat misteri yang sangat luas dan dalam yang berada di luar jangkauan akal manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan keinginan seorang hamba yang berdoa sesuai dengan namanya.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وتسليما اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب بشرى لنا من المنى رمضنا وفرحنا والدهر أنجز وعده والبشر أبحر لنا بشرى لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus untuk penampilan Majelis Taklim Kecamatan Makassar.